Loro dia maluk sira hasor malu faleho ame iha programa editorial. Hadesan baik-baik programa editorial ami sefo saiko naba kunti udu husi publikasaun editorial iha Jornal STL edisaun sesta lorong sanul resin sia fulan Mayu tinan rihon ruar wanul resin tolu nomos informasaun nebe jurnalista STL rekolya no publika ona iha Jornal STL edisaun ohinian. Diak maluk sira iha publikasaun editorial iha Jornal STL edisaun ohinian Kualia kona ba partido promete lori UNTL ba aileu. Ia tu hatene klian kunti udu husi editorial idane iha ona haunia soring editor Jornal STL Zekoa. Loron dia kwa ita nomos malok sira no fatene vedit maka kompanya editorial edisanohin. Dia iha publikasaun editorial Jornal STL edisanohin nian honia titlu maka partido promete lori UNTL ba aileu. Kunti udu husi editorialnya wansa. Dia hanesan programa kampanye elektoral nebe maka promete husia leader partido politiku sira kata se sira hetan fiar atu ukun nasaung idane ia tinin limuin mai sira promete atu lori Universidade Nacional Timor Leste ba iha ailiu ita hotu hatene kata programa tu muda Universidade de Nene husi kapital nasaung Timor Leste iha kapital dili ba iha munisipio liu idene program idene be maka plania one iha tinen lima bakutuk tamane maka tambah saida maka durante ukunelaran lakon segereliza promesa sirnebe maka iha tempo tinen lima bakutuk sira promete onatu luri Universidade iha kapital dili ba iha ailiu ita hutu hatene kata ka presensa Universidade iha kapital parte ida bele mosa halo movimento iha kapital bele intupidu iha area saida iha transporte liliu konova dalla Roma sempre moso engrafamento além de mosa husi presença Universidade iha kapital moso bele mosa barulho iha aspecto liliu konova movimento atividades gubernurial nebe maka hakarak halo programa dia banasau dan nebe tanpa intelektualis sini be hakarak sini interesse ba buat nebe maka itene estado ka itene governo hakarak halo buat rumah ke dia bele mosa sira halo impedimento tanpa questão silo também dene maka hanesan ita hoto hatene katak atu muda Universidade Nacional Bahia faten selok idene mosa precisa que custo nebe maka bote teves que precisa estado idene cria tamane maka hanesan promesa nebe maka uin lekar iha editorial edison uhin fohanu imba emo toto liliu ukuna insira katak quando atu muda Universidade husi kapital ba iha município ailiu nevanene primeiro tem que criar infraestrutura nebedia que mudamos Universidade neva ita tem que criar condições ba professor neve makanuri neva incluímos estudantes neve maka karaka ba estudo neva laosansa da dauniha kapital di linea neve maka mai buka matene ke lihusi Universidade dene sira tem que hela iha kos mai be tem que criar dormitorio nebe maka dia ba itania maluk estudante sira tunne sira bele estuda hodiak tamane maka inisiativa usi promesa nebe maka itene ukuna sira nebe maka promesa ia kampanye politika lihusi komisi pa kampanye elektoral nebe makala usi partido pelpenian idene furak no diak tebes atunne
lore partida lore educação hak basic comunidade atune muda mentalidade iha ciência atune mototo bele participa iha are educação nian idene dia mai be partida selok nation win am mission kata ka program ka plan idene quasi la otinana 5 ona maibe na realidade la consegue até agora quasi tinan 5 ona la consegue luri universidade idene muda husi capital dili ba ia aliu tamane maka itana fatin hen promessa sirne be maka karika itene ukuna isira ne nia promessa ne maka hetan confiança no fiar husitine povo atune bele hili partido PLP ita espera katak me sirne laos ihatina 5 nilaran sira la consegue executa sina programa ne mai be fiar katak tinan 5 wen mai husi promessa sirak nene sira bele realiza atune hansen win am mission atulori sesia atu bele hadaet iha komunale atune progresso de momento iha educação iha are rural mus bele la odiak idane maka esperança si emo tutu iha nasang idane. Oke, kata ini promesa husi partido PLP yang hanya komisio kampanye lebih maka promete atulori UNTL baile. Yang malu sini dan emak conteúdo husi publicação editorial iha jornal STL. Ita continua falando informação nebe jornal STL publica. Ane sampai bain jornal STL iha página sanuru resin rua honia rubrika oi. Ita hahu iha página dahulu nian. Ia ba primeiro informação maka vota CNRT sanana primeiro ministro. Tuir mai tinan ruan lu racing ida povo hemu bemerak. Tuir tang mai merece condecora Timor-Wan. Ida tang maka confronto kampanye eleitoral hafoer festa demokrasia. No tuir mai restaura independência no proclamador Francisco Xavier Amaral precisa dignificar. No ikut maka CNRT Fratelin iha oportunidade menang eleição parlamentar. Depois informação hiratnya informação de besa headline iha página dahulu nian maka vota CNRT sanana primeiro ministro. E tambah sama redação STL voti título idane sa headline iha página dahulu nian. Itnya design atau voti headline ba título idane tambah promessa husi komisi elektoral nebe maka horse ka halau iha tarstutolo leader karismatiku kairalasan Gusmau iha nia komisi kampanye ikusnia nene promete katak se povo nação idene maka hetan confiança husi povo atu hili partido CNT atu ukun maka ita sehatur leader karismatiku kairalasan Gusmau atu nebele ukun nação idene tambah saja maka nia promesa idene tanpa tuir expectativa nebe maka durante kampanye nelaran nia nia iha kampanye nelaran nia kuliah katak durante tinan 5 nelaran Irene hat nebe maka establece iha nasaung idene nakdoko tamane maka honia confiança nia fiar katak se povo Timor-Leste toma ka karaka atu hadia airin tulu nebe maka dauk na kroko no emo toto mosa durante ne acompanhare katak los duni airin hat nebe maka establece iha nasaung dene primeiro maka Parlamento Nacional, segundo Tribunal de Recurso, terceiro presidencial no governo. Airing hatene maka durante nene la estável tambah itahutu hatene kata crise política nebe maka acontece ya nação idene depois segundo COVID-19 nebe maka invade mundo